Ikipe ya Hull City itsinze ikipe ya Manchester United ibitego 2-0. Igitangaza ku mukino wa mbere wa shampiyona y'Abongereza kirabonetse. Ibibaye mu Bwongereza biratunguranye. Manchester United yari itangiye umwaka mushya w'imikino wa Premier League 2026-2027 itangiye itungurwa n'ikipe ya Hull City itsinda ibitego 2-0. Ikipe ya Hull City yari imaze imyaka igera ku 9 itagaragara mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Yari yaragarutse muri Premier League kandi ikoze ikintu gikomeye mu gutsinda ikipe ya Manchester United ku mukino wa mbere. Kirenze kabashe kuyitsinda ikayitsinda ibitego 2-0. Ibitego bibiri byatsinzwe imbere mu gice cya mbere na Semi Ajayi ku munota wa 17 ndetse na Noble Mwende ku munota wa 38. Kuri uyu mukino rero wabereye kuri MKM Stadium, abafana ba Hull City bagize umunsi utazibagirana mu mateka. Ariko se byagenze bite kugira ngo ikipe izamutse ivuye mu cyiciro cya kabiri itsinde ikipe nka Manchester United? Ese kuki Manchester United yananiwe no kubona n'igitego kimwe? Kandi se intsinzi isobanuye iki ku ikipe ya Hull City ndetse no ku ikipe ya Manchester United n'umutoza wayo Carrick? Reka tubirebere hamwe. Hull City yari yiteguye guhangana. Uyu mukino wari utegerejwe n'abantu benshi kuko Hull City yari igarutse mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'Abongereza nyuma y'igihe kirekire. Hull City yari imaze imyaka igera ku 9 itabarizwa mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'Abongereza. Yari yaragarutse mu ikipe zikomeye ariko benshi ntibayihaga amahirwe yo gutsinda ikipe ya Manchester United. Ku rundi ruhande Manchester United yari itangiye shampiyona nshya ifite icyizere. Ikipe ya Michael Carrick yari yizeye gutangira neza ariko ibintu byahindutse mu buryo bwatunguranye. Kuva umukino utangiye Hull City yagaragaje ko itaje gukina gusa umukino wo kwirwanaho. Yashyize igitutu kuri Manchester United ikoresha imipira yihuse cyane imipira ihagaze, ari naho yaje kuza kubona intwaro zikomeye zifasha gutsinda ikipe ya Manchester United. Semi Ajayi afungura amazamu ku munota wa 17. Hull City yabonye igitego cya mbere. Ni Semi Ajayi waje gutsinda igitego cyashyize Hull City imbere y'ikipe ya Manchester United. Iki gitego cyahinduye isura y'umukino. Abafana bari kuri MKM Stadium bahise batangira kwizera ko ikipe yabo ishobora gukora igitangaza. Manchester United yari yigiye kubona uko umukino udasanzwe bayiwucurikaho. Ikipe ya Carrick yashaka kugaruka mu mukino ariko Hull City yari yayibereye ibamba ndetse nayo yari ifite icyizere mu mikino. Kandi aho ngaho niko Manchester United yashakishaga igitego cyo kwishyura ariko Hull City igakomeza kuyibera ibamba. Noble Mwende kuitamani igitego cya kabiri. Igihe Manchester United yari gishaka ko yagaruka mu mukino, Hull City yongeye kuyishimangira ku munota wa 38 Noble Mwende abashyizemo igitego cya kabiri. Mwende yakoresheje umupira wari woherejwe mu rugo rw'amahina atsinda n'umutwe maze Hull City biyoboye ku bitego 2-0. Iki gitego cyaje mbere gatoya y'uko igice cya mbere kirangira. Abafana ba Hull City bahise batangira kwizera intsinzi. Ku rundi ruhande ku bakinnyi ba Manchester United byari ikibazo gikomeye. Ujya mu karuhuko hatsinzwe ibitego 2-0 n'ikipe izamutse ivuye mu cyiciro cya kabiri byari ibintu bakeya babasha kwiyumvisha. Manchester United yari ifite umupira ariko ikabura igitego. Manchester United yaje gukina neza kurushaho mu gice cya kabiri. Ikipe ya Michael Carrick yatangiye kugira umupira ndetse kinisatira cyane Hull City. Ariko ikibazo cyari kimwe, gukora ibitego. Manchester United yabasha kugera imbere y'izamu ariko Hull City yabaga iri maso. Abakinnyi babo bakinnye nk'ikipe nziza ndetse bari bazi icyo bashaka. Nubwo Manchester United yashakaga igitego cyayigarura mu mukino, Hull City yakomeje kurwana kuri buri mupira. Kandi buri gihe umupira wagendaga usa nkaho urangira, igitutu cyakomezaga kugenda kiyongera ku ruhande rwa Manchester United. Umutoza wa Manchester United Michael Carrick yahindura abakinnyi. Carrick yakoze impinduka mu gice cya kabiri ashaka uko Manchester United yayigarura mu mukino. Muri izo mpinduka harimo kuzana Marcus Rashford wari witezweho kongera imbaraga mu musatirizi. Ariko nubwo Manchester United yakoze izi mpinduka nta gitego cyabonetse. Hull City yakomeje kurinda neza izamu ryayo. Abakinnyi ba United babuze uburyo bwo guca mu bwugarizi bw'ikipe yari imaze kuzamuka ivuye mu gice cya kabiri. Ibi byatumye umwanya wose usigaye uba nka Manchester United iri gushaka igitangaza ariko Hull City ikomeza kwihagararaho. Hull City yakinnye nk'ikipe ifite uburyo. Ikindi kintu gikomeye cyagaragaye kuri uyu mukino ni uburyo Hull City yakinnye. Ntabwo ari ikipe ifite umupira igihe kinini nka Manchester United ariko yakoresheje neza amahirwe yabonye. Kandi ibitego byombi byaturutse ku mipira ihagaze, ibintu byerekanye ko Hull City yari yiteguye neza. Manchester United yagerageje guhatana ndetse bibi by'ubusa. Mu kwirinda imipira yoherejwe mu rubuga rw'amahina, Hull City yagerageje gukuraho imipira ndetse byagaragara ko defense yari ihagaze neza. Ifite abakinnyi nka Jay ndetse na Mendy, ni bamwe mu bakinnyi bagaragaza ubunararibonye mu gutsinda imipira yo mu kirere. Iyi ni imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye ikipe ya Hull City ikora aya mateka. Umukino wanjye ikipe ya Hull City itsinze ikipe ya Manchester United ibitego 2-0. Minota 90 irangiye ndetse n'inyongera, igitego cya Manchester United cyanze kuboneka. Umusifuzi yahise asoza umukino, Hull City biciriye Manchester United ku bitego 2-0. Abafana ba Hull City bahise bizera intsinzi ikomeye mu mateka yabo.
Ikipe yabo yari imaze imyaka 9 itagaragara mu cyiciro cya mbere cya Premier League. Gutsinda ikipe nka Manchester United ku mukino wa mbere ni intangiriro itangaje kandi n'intsinzi ifite isobanuro gikomeye ku ikipe ya Hull City. Manchester United yaguye kuri uyu mukino. Kuri Manchester United ni umukino ugomba gutuma habaho ibibazo byinshi. Ikipe yari ifite intego yo gutangira neza Premier League ariko yagiye gutsindirwa n'imbere y'ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri. Ikibazo gikomeye cyagaragaye n'ubwirinzi cyane cyane mu mipira ihagaze. Manchester United kandi yari ifite umupira mwinshi nyuma yo gutsindwa, ariko ibyo ngibyo ntabwo byaje kuyifasha ngo ibone igitego. Umupira mwinshi ntabwo wahagije ngo ubashe kwihagararaho. Hari igihe ukina n'ikipe ugatambaza cyangwa se wafata umupira ukawuhererekanya, ariko ikipe mu kindi kabizi ibishaka ku buryo izamuka rimwe ikubonamo igitego. Hull City yanditse amateka. Uruhande rwa Hull City ni umunsi w'amateka. Ikipe yagarutse mu cyiciro cya mbere cya Premier League nyuma y'imyaka igera ku 9 ihise inatsinda ikipe ya Manchester United ku mukino wa mbere. Ese intsinzi isanzwe ni intsinzi y'ibitego 2-0, ibitego byombi bikaza mu gice cya mbere. Raporo z'umukino zigaragaza ko Hull City yari ifite amahirwe make cyane yo gutsinda umukino, ariko ku kibuga yagaragaje ko ari ikipe ifite imbaraga, kwihangana ndetse no gukoresha neza amahirwe yabonye. Ese intangiriro ya Hull City aba ari ikimenyetso? None ikibazo gikomeye ni iki: ese Hull City yaba igiye gutungura Premier League muri uno mwaka? Ntabwo umukino umwe uhagije kugira ngo tuvuge ko Hull City izarangiza ku mwaka wo hejuru cyangwa se yarahigitse amakipe menshi, ariko intsinzi nk'ingi ishobora gutanga icyizere gikomeye ku bakinnyi. Kandi kuri Manchester United uyu mukino ushobora kuba isomo rikomeye kuva ku munsi wa mbere batitwaye neza. Premier League ni shampiyona itababarira amakosa. Iyo udakinnye neza ushobora gutsindwa. Uwo muhanganye hari igihe yunguka bitewe n'amakosa wakoze. Uyu munsi Hull City yerekanye neza ko ihagaze neza. Kugeza ubu Hull City baje kuba yatsinda ibitego 2-0 ku mukino wabereye kuri MKM Stadium. Semia J yafunguye amazamu, Nobomendi nawe aterekamo igitego cy'intsinzi ku minota 38. Hull City ibonye intsinzi y'umukino wayo wa mbere mu cyiciro cya Premier League. Shampiyona yabongezeho icyiciro cya mbere nyuma y'imyaka igera ku 9. None se urabona iki? Manchester United ifite ikibazo gikomeye. Cyangwa nuko ari umukino wa mbere. Hull City se wayibonye ite? Twitege iki muri Premier League?